Alpha Mizo Production YouTube channel an tu le ngai thatu te chibai vek pule mai ni som ni le panga ania an chevel boina wangin ramdang thu thar kan ngai tua lutuk lo thina Taiwan le China in kar bo ruak a che hle maya tin tun ma tanga lo in hir ngau to ram rang te bo ruak alian chau le hle maya tun tum chu helam hi kan ngai thabe thung don ani Taiwan Defense Ministry chuan China in Taiwan chevel tuipuya sipai nun chan zirna akal pui chu nat taka soi selin in run luina ti na soya China chuan separatist le trouble maker tia asoi Taiwanese President William Lai lak luan ye tanga ni thum leka sipai nun chan zirna hi akal pui ngalani China chuan Taiwan main island chevel tina Taipei thunun Kinmen Matsu Wakiu le Dongjing thiar kar nayate sipai nun chan zirna hi akal puyani Chinese People Liberation Army PLA thupuang tu chuan separatist te chet nalaka remna na satak lekko na tin sipai nun chan zir chungchang asoya Taipei chuan a sovereignty humhimnan naval air le ground forces te in ringa siam hal tin Defense Ministry thu chua chuan ata langbok China sipai ta chuan drill an nei chuan Sea Air Combat Readiness Patrol athur bing tia soin target poimo te thur bingin sipai ten indona tak taka an theina tak tak en chinna akal puyani atia military analyst te chuan Taiwan thliar kar pon lamdeu Chinese coast nai te chu atum khatnan military exercise nei nan hian manani antibok Taiwanese media te chuan tuna China in sipai nun chan azirna chu Taiwan run tak tak omse chumia tana in pu chana tak takani tin an ziak lang bokani oka sang hi som ni pani khan US House Speaker Nancy Pelosi in Taiwan atlo du lovin China chuan Taiwan hualvelin military exercise alo nei to a Taiwan lu na tin te chu alo dang chat vek to ani sipai nun chan zir hi Taiwan Independence Forces tena in lak ran an tumna sem nani in pon lama tanga enroll tumna om thei vauna ani ngal bok tin PLA ta chuan thu chua an siama an soya Beijing chuan lai chu in lak ran tum le boina siam tu tin alo soi to a lai hi Taiwan Independence du burtu ani bok China chuan Taiwan hi aram anga achal ni in ma se Taiwan chuan China atanga in la ranga ai ngai tat thunga President atana laklu ani nuwa lai chuan China chu Taiwan vau le ti thai reng lo turina ti ngala athu soi chu Beijing chuan a hop le a mual pho thak anti sak bokani January tha lion in thana chakna achan nuwa Beijing chuan thu chua siam halin Taiwan hi China rambung ani ati boka lion in biak na nei a soi chu an nol ngal bok Taiwan chuan China chet dan chu militaristic mentality ti sakin tun naya Chinese aircraft le indo long te chet dan chuan khovel huapa remna le muanna na satakina ti der thong ani ti na soya China in sipai nun chan zirna akal pui mek awangin Taiwan chu lei boruak le tuipuya tangin po ngai na a lo meka China hian en tianga rei nge sipai nun chan a zir don ti soilan ani lo bokani China chuan Taiwan President har thu soi an chan let na pakhatatan Nimin Khan ni o turin a indo long le indo thlo na mangin Taiwan apwalani Taiwan President har Lai Ching-hian President ani nuwa a thu soi masak na bera China ne na anin kar chu soi langin China chuan voi tam tak ti buain an ram chung lu tum ma se an ram veng him turin mi puite soma Taiwan a chuan mi pui sarkar na democracy hun ro pui taka in her chuak mek ti a soibok President har thu soi hi China chuan a hel le a nataka an chan le tur thu alo soi to ani Chinese military chuan thu chua siamin drill an nei mek chu Taiwan in lak ran du te remna ni thu an ta langa anin do long le thlo theina te chuan Taiwan thliar kar hualin indo nun chan an zirbaka indo turina in PM ti an en chin don ni in an soya China chuan Taiwan chu aram chunga ni ti an soinon le bok
Taiwan chuan China chat dan chu chang let ngalin asipai te chu in raring tura riat tirna ti chuaka Defense Ministry chuan anzalen na humhim anin pe reng thu le buainan du lowama se buaina a chuaka ni chuan tol hnung jok ni antum lo tia soi Taiwan state a indonun chan zirna chu remna le muanna ta na thatlo mai ba ka China in lulin zia atilang ni in Defense Ministry chuan ata langa Taiwan President thupuang tu chuan China chat dan chu adem thu soin buaina chok chuak zonga malak na ni ati nizan khan China sipai ten Taiwan bul naya Indo dan azir tak tlut awang hian Taiwanese Air Forces te chuan F-16V som te chu tir chuakin China chat vel dan an lo thli thlai ani China chuan Taiwan huala military drill anei hi a chhun zom zela tuna sipai nun chana zir hian atum per chu People Liberation Army ten Taiwan thliar kar longle Indo thlo na te manga khoi hmuna tang pua hual chua vek kania Beijing in Taiwan run thut ta se chuta arun dan tur zirna nia Beijing chuan atulani chuan Taiwan chu sipai chakna mang pua run mai atum thu lo soi fo to ani tuna sipai nun chan zirna kalpui hian China chuan Taiwan state new normal athlen tia soin Taiwan sarkar chu nasajokin anor zuita zelani propaganda nge reality tuna sipai nun chan azir hi Beijing in military drill anei to a lalian pernin Taiwan state pum deuh thole basi channel Philippines le Taiwan dai dan na te baka Taiwan East Coast Pacific tuipui zau takte huam vekani Taiwan thliar kar chu hual vek niin Indona thut se malak dan tur lantir na te sipai te tum na tur te po lantir vek kani tin Taiwan military expert chia chung chuan a soya Taiwan offshore island te po a huam tel veka heiwang hian China chuan Indona chuak thut se beilet ani theina turangai te po noi chini vek atum na tia soi ani boka People Liberation Army PLA te chuan Taiwan khopui le longchol na te an beidan tur te zirna an nei ani Taiwan Eastern Coast chuan poimo na thuk tak nein military infrastructure poimo da na niin Japan Southern Island nena in nai tak ni bokin Taiwan supply road poimo ani bok China hian sipai nun chan na zirna hian aircraft somli pakwa mangin naval ship som pakwa mang boka Coast Guard vessel pasari po mangtelin henglong te hi frigates le corvette te ani deuh berani Chinese heavy vessels amphibious le assault ship emo aircraft carrier te chu mu ani lo thonga Taiwan in amphibious assault ship amu nun ber chu kumsang khajakwa somli palia US in akonawa arun lai khanin US fleet chuan naval combat zathum don nein fleet carrier som pakhat le troop le supply ship zatel te meu anei bokani Beijing in military drill akalpui hi Taiwan President William Lai adu lo zialan tirna niangai ani boka Global Times chuan Lai chu invai vung le poisak nei lo ti te soyen True Nation theory hral tu ti na soi boka President Lion poia khoi ber chu ama lom lu na neya China chu China tia soi chuan ya Beijing chuan chutia atia wang chuan Taiwan chu China ni lova angaya ramhrang daya angai ti na soya China mita chuan chu separatist ideology ani Taiwan President Lui Tsai Ing-wen po khan China soinan state le lamjok ti te mo Beijing thunei tu te ti bakina soingai lova tuna China in sipai nun chana zir hian Taiwan mi pui te chu abar khai hau lo thung Chinese Communist Party CCP te chatlak dan tur chu soilok thei deuh ania Laya Democratic Progressive Party DPP te na in thana chakna an chan khan Beijing in engtiang in nge a chan le tang ti chu in rin siang ngal ania President atana William Lai laklu ani nu nili na chia China chuan chat ala zui ngal tarenga China chat lak ma chuan Taiwan party tin te in lungrualin a siam thunga opposition KMT te pro China niangai te point Beijing chu in sum karna lantir turin an nge ngal bok
China in sipai chak na mga vauna anei na sat po le Taiwan chunga DPP thlop na alian tial tiala China thian angai KMT thlop na atlan hiam zel boka China in vauna mga Taiwan mi puite ti thai atum na chuan abei seilo takin du lo na atilian na sa jok zela Taiwan mi puite chuan China in arambung anga angai chu nol mak thungin chuti lain China chuan engtik huna emo mainland China ne na in sui khom tura ngai ani thungani hatia China in Taiwan chevela military exercise drill an nei le tarup mai hi mitam tak chuan mana tanga alo reu ruk to Taiwan hi sipai chak na manga ne chu atung ve mai ani yang a ti tepo a oma enge thleng zelang hriat ani lova kan hriat thau angin tuna hian Russia in Ukraine arun thuta ramdang te han enroll ve thin bok ma se direct taka enroll lei thei ani si lova heng thil te wang hian China hian tuna aram anga achal Taiwan hi azuam zual ta deuh sot niangai te po mitam takan omani poni se an kalzel dan tur chu hunin alaron thil tura ngayang Europe ram then khat Ireland Norway le Spain ten Palestine ram an pum tur thule in lai chin na chiam pui an tum thu an soi chu US chuan ado dal US National Security Advisor Jack Sullivan chuan President Joe Biden a chuan Two State Solution a thlop renga hemirwal hian Palestine ram chu ram dangin alo pom sak ve ringot ni lo Israel le Palestinian te in biak na le in rem na manga ding turani atia ma se Europe ram pathum te thutluk na siam chungchanga 2 point an du angin thutluk na an siam theiani tin US ero adin nangaya ading reng tia soi Europe ram pathumin Palestine ram pom an tum chungchanga hian Israel alungoi lo hlea Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan heng ram te hian firfiaka chete lo manan pe ani ati White House chuan Ireland Norway le Spain tena Palestinian state an pom thuan soi nuwa sir khat thirna chawa pom puina chu a hnol thu soin ma se Israel chu fan pe chunjom lowa avau ve thunga President Joe Biden chuan Two State Solution a thlop tin National Security Advisor Jack Sullivan chuan a soya ma se Two State Solution chu sir khat nei chawa pong pom nilovin in biak rem na manga chinfel tura angai ani tina soibok Biden a chuan Europe ram pathum tena formal taka State of Palestine an pom na an soi chu soi sel lek leka heng ram te hi United States te na in zom na nei thatak ten ni ram tinin ma ni pom dana thu nei nan nei veka ma se US chu adin na chiang ani tin Sullivan chuan a soibok European ram pathum tena Palestinian state an pom thuan soi nuwa Israel chu alungoi lo hlea heng rama ambassador te a ko ho hal vek boka ram pathum te chu fir fiak na lo man pe a apu boka far right Israeli finance minister Bezalel Smotrich chuan Netanyahu nena ram pathum te chanlet na siam nge ya du thu sain chung zinga chuan Norway in Palestinian Authority tatana fan pe katum ti bala ni se ati bok kum sang kha zakua somkot chowa Norway malak na in rem na angin Israel chuan Palestinian Authority tan sum alakom thina chu West Bank ka in rel bol na na man thin ani ma se nikum October ni Sharia Hamas tena Israel an be nuwa fan apezui du to lo ma se Sullivan chuan chung fan ta chu Palestinian Authority tan hena perzui zel tur tia soin Biden administration chuan Gaza a Hamas tena thunei na an chan chu Palestinian Authority ten tangle jok se an du ani fan pek rek ani chuan West Bank ka harsat na sa jok asiam dona chu wangin strategy fulo takani tin Sullivan chuan a soya Palestinian mi puitena security le yang na an nei theina tur le Israel tan pu a tha chu ati khobo theilo chu wangin mi pui poi soilo tena ni tin mamo phufuk na tur an nei theina tur fan pek zui lo chu adik lo tin Sullivan chuan a soi tun hnaya Biden le Secretary of State Antony Blinken ta chuan Palestinian state apian theinan ma an la a chumi tur chuan Saudi Arabia chu remchang a mangin Israel ne na in thian thatna thu zo aum theinan che tan la a ma se Washington chuan
tun hnaya UN Security Council in State of Palestine pian theina na ruam manna asiam chu du lovin aveto mak thunga in biak remna angle Israel security interest khoi poilova kalpui turani ati mak thungani International Criminal Court prosecutor tena Israel Prime Minister Mantura Thupek achua chu pom theilo tia soin Hungary a chuan man ani ve don lo tin Prime Minister Viktor Orban Chief of Staff chuan a soi Galia chuan Hungary chu International Criminal Court Rome Statute pom tu ani chungin Hungarian law a bill ani ve lo tia soin chuwang chuan Hungary ram chunga chuan ICC thupek chu kalpui ve theilo tiin a soi ICC prosecutor Karim Khan chuan thotan ni khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu a defense chief le Hamas leader pathum te chu war crime tia puin man turin thupek a chua Israel le Hamas te chuan khan thutluk na chu an soi sel na sa le he thutluk na hi legal ani lova political decision ania Gaza a thil thlen na chan hi theihngil turani lova Israel rong taka be na in a hrin zo kan itin Galia sa chuan a soi European Union ramsom hi pasari te chu ICC member vek nin EU chief diplomat Joseph Borrell chuan ICC thutluk na siam chu anzom angai tin alo soi to a ma se ICC thutluk na siam chuan European rama po ngai dan in anglo asiam na le thung Viktor Orban chu Netanyahu thian thani in Israel chuan mani in veng turin dikna anei atitat bokani ICC dihekin Israel nena Rafah operation titop tur hian nizang khan thuwa pe a ma se Prime Minister Netanyahu a angoi maka Israel war cabinet member Benny Gantz chuan 24 ICC court order chu Israel sipaitan anzom don lo ti asoi chiang hala Gantz chuan Israel ina ti tur chu nun rong taka Israeli citizen te tha na chinfel campaign hi kan kalzel don international law tlo chanin operation hi kan chun zamang ma se civilian population ten an tuar lo theina ber turero in malak zel kan tum ICJ wangemo tu te emo kan velu hello wang mai main kan tum kan thul don lo ati Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sarkar chuan Jerusalem in Palestinian telaka genocide apu na chu dot thlang ti na changa Israel sipai ta chuan an sarkar chu Rafah bika Palestinian civilian population te ta na la thei turin kan che don lawati bokani Minister for National Security Itamar Ben-Gvir point ICC thu chua chu chang halin ICC order hi kan tan zom lo top tur Rafah kan lak zo wat tangai atibok Israel cabinet spokesman chuan Israelin kan mi puite kan ven him na tur hi khovel eng thil main min dal theilo ati mia bok Rafah operation an nei meka IDF ten sifra le ifne an lut to a refugee camp ami te West Rafah lama anin thiar zo tir nuwa Philadelphia exist lak vek kan tumani Israel ten northern neighborhood of Tevat Zera lama mason na lian takan nei boka artillery lian ten vicinity of Abu Yosef Al-Nazar Hospital Khairbat Elats le Jananina neighborhood te Kaptanin city center anlu thuai don bok Isle center of Rafah Abu Yosef Al-Nazar Hospital area teng anlu trana neighborhood of Salem Al-Janina le Al-Tanur laman nuai tran mek bokani Japan le South Korea chuan thu chua ran ve ve siamin company emo longemo mimalemo po North Korea in Russian general thuam athon na in nam no India afriat te rek na an siam thuan puang Japan le South Korea te hian North Korea in Russian general thuam athon hi Ukraine be na turani thuan ta langa North Korea hi Russian general thuam thranem tak container manga thona pu ania hei hi tun haya missile tum thum lai an enchin nen po ain kung kai ni an soi Japan sarkar thu puang tu Yoshimasa Hayashi chuan ral thuam in thon ruk chu Japan chuan adem thua soya kan thopui US le ramdang tenen po kan soi to a
North Korea in Ukraine be na na Russia apui na ninge ya riat group som pakhat le mimal bungrua ren sakturin anin riat tir to ani ati nukum August tha khan US yan Russia chu Ukraine be na na aral thuam mangzo trap to anga soin abamo ral thuam nei nan hian North Korea pui na po adil nin hata langbok South Korea point Russia long pahni le North Korea long pasari te rek na siama heng long te hi Russia le North Korea in kara ral thuam phursin long nia ria tania South Korea in North Korea long rek na asiam sakjinga hian Russia a Wagner group tana ral thuam phursin anom thu le long then khat chu Russia atanga North Korea a tuyal thei phurte anom thu an soya heng tuyal thei hi North Korea chuan missile le nuclear program anei te siam na mang bokani ati heti lai hian North Korea chuan Russia hna ral thuam apechin ti hi apha a khoiram hna ma ral thuam pek tumna anei ngai lo thu asoi thungani Russia President Vladimir Putin a chuan Russia ram chunga United States US khole tuiba ka US company ta thil nei tren theina thupe ka aming azia nan vele boka heng bungrua le thil hlu an tren te hi khothang ram ten Russia an rek na wanga sum le pai lo te hna zang na dom na tan pek thei aniang khothang ram te hian Russia mi te thil nei hlu US dollar tluk le dingon za thum hu vel chu sang ni som ni pahni February a Russia in Ukraine arun nuwa a ren sak to a thaliam ta khan US ram chunga Russia nei hlu a ren sak chu US President Joe Biden chuan Ukraine puina ta na man turin phalna apek theinan US Congress chuan dan thar asiam nge ani hemi chanlet nan hian Russia chuan an ram chunga US mi le sa te bungrua chu rek phalna dan asiam zui ve ta ni Russian company organization le mi malzinga US rek na wanga an nei hlu chan te chuan dan thar mang hian Russia sarkar hne na zang na dom na an deal thei don ani he zang na dom na hi Russia rama US mi le sa te bungro hlu nei manga pek turani ya khothang ram sumdong tam tak chuan Ukraine indona tran ani nuwa Russia rama an sumdon na te anti ralawangin company tam tak chuan Russia dan thar siam hi an tuar ve don lawa heti lai hian Russia ram chunga sumdon na la nei mek te ro chuan an tuar viau don niin alangani heti lai hian March ni somni pania Moscow a Crocus City Hall concert be na khan miza somli pali an thia mizanga somnga pakhatin liam an tuar bokani kha Security Agency Council head le Commonwealth of Independent State Special Services thukom chuan Moscow poi khoina chu chuime kani thu ta langin Ukraine sipai intelligence te anin nam noi nge ani ti an riat thu an tar langani CMS Holidays UK Group Tour CMS Holidays tuan October tha hian UK Group Tour England Wales Scotland Ireland ramte tlo turin Group Tour kan buat saidon itlo tur mun le khopuite London khopuya mun lar tak tak Buckingham Palace, Hyde Park, Big Ben, Westminster Abbey, Tower Bridge, Trafalgar Square, Thames River Cruise le adang tebaka EPL Club Stadium te tlo ani ang Manchester le Liverpool khopuya te tour ni ani anga Cardiff, Edinburgh, Belfast le Dublin khopuya te tour ni ani bokang sumhlom ne remchang lo tan installment le EMI in ti thei ani seat atam lo booking lo ti rang ro le CMS Holiday Sikul Puikon phone number 8414893498 8794631467